kung ay suro ka na kayo, dati pa lang about prayer. Pero the conviction of the Holy Spirit is praying in the Spirit. Kaya't makita tayo na ito ay ijay 1 Corinthians chapter 14 verse 14 to 17. Praying in the Spirit. Okay? So dito itin tayo studying. I encourage you to desire. Desire nyo. Dito nga klase di prayer. Dito iti prayer nga kangatuan nga klase ti prayer. Dito iti prayer nga spirit to spirit to communicate. Dito'y iti perfect nga prayer nga idin-deny i-reject ti dadu mga believer. Pero kailangan na kada tayo may ground tayo iti Word of God. Amen? So basahan tayo 1 Corinthians 14 verse 14 to 17. Okay, let's read. Okay, verse 16. Okay, verse 17. Okay. So makita yun dyan last verse 17, you will be giving thanks very well. No, usaran nyo na ito di papasasalamat yung prayer you get very well. Nati very well. Perfect. Excellent. Amen. Tilanghaan nga maidipay jay nga nasursuruan. Nga dadya abay mo. Pero apay mahinderan ka ijay kaabay mo no bilang. Dahito yung mabalin mo mausari the private life mo at any time. Pero apa yung masusaran tayo dito ay church? Kada tayo dito Because nasursuruan tayo. No, dati hanga nasursuruan, isuruan tayo. Tapno hanga isulat hindrance. Amen? So now, irugi tayo na tayo. Dahito din bagan mo lang na Jesus, sakbay na nga, adalan tayo nita, dahitoy jay inbagan mat lang ni Apo tayo so Kristo, ijay John 4:23-24 about worship. Kitaan tayo nito John 4:23-24. Basa. So makita yo, a true worshiper must worship Him
in the Spirit. Amen. Small s. Small s. Spirit and truth. Dahito yung kung lang in the Spirit, ag-worship na in the Spirit, dahito yung magbaga naman lang dahito iti 1 Corinthians. Awan ti pang kitaan nyo, tinang explainan, iti noan niya ti worship and the Spirit. Noan niya ti praying in the Spirit. Malaksig iti chapter 14. Iti 1 Corinthians. Iso nga jay singing, worshiping in the Spirit, ken praying in the Spirit, iso na jay aday jay 1 Corinthians 14. Verse 14 to 17. Hallelujah. Amen. So kita nyo nga small s. Da jay spirit nga human, tituktukuyo na ijay. Tanod na gito'y nga translation, no Spirit of God ti matuktukoy, ikapital na. Ngam no jay Spiritu ti devil, Spiritu ti tao, small s. Awatan nyo? So now, sublita yo jay, 1 Corinthians. Very powerful na ito'y. No siyak nga may isa, dakkel ti effect na ito in my life. So nga may isa nga rason, nga dak pa lang nga nakatakder, because of these kinds of prayer. Hallelujah. Okay. So verse 14. Nakita tayo. For if I pray. Okay? Kita nyo ha? Atrasan tayo man na lang ijay. Verse 13. Tapno makita tayo tingkas sana. So, anyone who speaks in tongues should pray also for the ability to interpret what has been said. Kuna na jay. Sana kuna, for if I pray in tongues. So kita nyo, nagtatangs ka, agpipray ka. Ngam, sino anya nga part ti kinataom tagpipray? Not your soul. Not your body. Ano di ko na? For if I pray in tongues, ano baga my soul. Ano baga? My spirit is praying. Sino tagpipray? Tandaan na tayo nga titaw, bukbuklan titalo nga party. Spirit, soul, and body. Ket the spirit mo, tinagapoy ti Diyos. Ket makontak mo lang ti Diyos in the spirit. Ano babalin nga muna na jay soul mo amang kontak, your body, ngahaan nga na kontak di spirit mo. Amen. Iso nga na jay kunan ni Jesus, nga tag-worship, masapul in the spirit. The same, tag-pray in the spirit. Iso nga na gito'y, kailangan maadalyo. Iso nga nag-pray ka iti tongues, spirit mo tagpipray, iso nga jay soul mo, hana maawatan, jay ikarkararag mo. Tanaon-unag, jay spirit mo, than your soul. Malalayo? Haan nga kaya, jay soul mo nga maawatan, da jay ikarkararag jay spirit mo. Ta jay spirit mo,
naunag, ti amuna. Hallelujah. Oh, praise God. So, anya nga rod ti aramidek. Kuna ni Paul. Tandaanan nyo nga ni Paul, na-reveal kanya na dagitoy. So what then? What shall I do? Kuna na ijadaduma. Anya nga rodan ti aramidek. I will pray in the Spirit, and I will pray also in words I understand. Anya pa iti ununana? Kunana, I will pray in the Spirit. Mas in priority ni Paul, jay pa nagkararag na in the Spirit, kaysa jay maawatan na nga sao. Anya inununana? Nya nga ron ti aramidak. Kararagak iti Spirit. Hanayin baga, kararagak jay maawatan. Agkararagak kamununa jay Spirit, sak agkararag jay maawatak. Ngam tinadu mga church, reject ka na ko na jay praying in the Spirit. But kini Paul, priority ti praying in the Spirit than na jay maawatam. Because mas powerful, mas perfect, mas makadanon jay praying in the Spirit kaysa jay maawatam nga sao. Are you getting something? Iso nga kanyak, may isang ikak, iti importansya di panagkarkararag ko, na iti praying in the Spirit. Thanks. So, no kitaan nyo dito'y, church. So, tikanayin tayo nga, usaran iti last part, di panagdayaw. Because na giant ti high priest, na giant ti kangatuan, iso nga, unlimited na giant, so nga buhos. Harabahayarabose. Dadi giant. Apay nga ibuhos sa'yo jay, kangatuanan na jay, nga part iti worship. Amen. Apay nga kangatuan in the Spirit. Amoyo, iti tabernacle worship, ano di talo nga partina diay. Outer court, holy place, holy of holies kuma. Ito'y. So outer court, ti kantaan da, dagijay, praises song. I will enter his gates, no sumrek na. Ento no sumrek na, agidaton dati, karniro. So nangalaw-ngaw dito'y, lumanagto, kas ka na, nga, nagidya kalding, kas ka na ko ay jay. Amen. So nag-praises tayo, kas jay. Hallelujah. Kailan pati bagi. No, umay tayo dito'y, kailangan agtal na. Si bagi, concentrate your soul. Amen. Patal na mo yung panunot mo. Worship na. Tono mapal ka dito'y, sarento yung speaking in tongues, because is spirit to spirit that communicate. Sunod dito'y, kadwa na yung spirit to spirit, nga na dyan nga last part, dyan nga, ag-work the presence of God. Malala yun. Nga medjay mat nga mabutang nagitihangan na ruwag. Nagiti nagapot na duma-duma churches, kabutang dan ni jay, kasladan maalalya. Kunak manen, nung mabutang ka the presence of God,
Awan ikastan ni Apo Diyos nga garamit king ka ti miracle. Tatimang aramid ti miracle niya biyag mo, His presence. No mabutang ka ijay, matumtumba, mabutang ka diya kasla ka mabuhusan tinanom, ti fire, awan na. Di mapan ka na lang diya relihiyon. Tay jay handa pa'y nga, ihi ko diay, kasla punpun diya servisa. Diya ka nga mapan, no, daagungan nga na tayo diya. No hangkit nga diya matmatay, matuluyan nga matay. Iso kay bagbagak ka na kayo, nag-work the presence of God, let it be. Allow the Holy Ghost. Ang kayong mabutang. Shh. Kita nyo the time ni Jesus. Ada dagijay ag-work the presence na, agkukuyag-yag, dagijay demonyo, dagijay na epilepsy, agsarwada, kaslada natay, sa tubangunan ni Jesus. Hindi no madiyo dihay. Ayan na ngay, the miracle. So nga, dagijay na dumagami, di pagkapugi na ngay, da arami di church. Kada di, apo di position na. I love you, and I lift my voice. Ito na dati. Madida nga matumba, madida nga agsangit, madida nga maimutegan, madida nga agparintumang, nagparintumang naman, agin paparintumang, ririk na di sakit ti tumang na. Dito yang nga kasi, by am nga maawan ti pagkapugim physically. Baling ka nga pugi, kinihapo Diyos in the Spirit. Hallelujah! So nga dito hanga di ay. So makita yung ni Paul, kung nanaan niya nga rutaramidak, I will pray in the Spirit. Inono na na di, I will pray in the Spirit. And I will pray in words also. Ha? Amen. I will sing. So nga bang balintag kanta? Na ito yung worshiping in the Spirit. Araba. Conforme pang itsuna man o kayat mo. Pat mabalintag kanta in the Spirit. No kanta ka iti tongues, the Spirit mo tagkan kanta. Hallelujah! Umuwi ni damok pa'y, nga manggag na ito, di hanak pa'y nga born again. May sak nga sa Kristan ti pa din, ya. Ngayon di manggag ko, nga dati ag-worship, ti kastoy. Apa di? Ada ki di balay. Kat adada nga worship, tagi dyan nag-crusade. Kat nag-worship da, in tongues. Agkan-kanta na in tongues, agbi-pray na in tongues. Napay? Kasla nagaluti angel. Ijay lugar nga na dyan. Nagmayat mo tetan. Mapanak man, so napanak. Takaslada anghel. Wala ta, apay nga anghel. Dagito'y kami speaking in tongues, ada ti tongues of angel, tongues of men. So ada agtatangs na, kasla angel, ti panagdengag ko. Sabali pa ti panagdengag ti na duma. Apay data? Kaslada pa yung nalalya. Ngamsyak, wow! Kaslada anghel. So napanak, kat dinapanak, tataw naman. Agkan-kantang nagmayat matunan. Iso nga kanyak pa'y dinisayrak nga dagus. Tagi kakalwak mabarkadak, puti sa una. Apay, anyamat niya, nga mawawatan na. Nagaruti da yumulom na. Iso nga handa mababaptay sa nata. Dumaya mulom na nga rod. Dadya iti speaking in tongues na.
dayumudum. Ngam kalihat, kahit kuman mo tihay, iso nga in may kanyak nga dagus. Hallelujah. Woo! Ket nagmayat, idi agtatangsak, talaga nga, kaslak mat na ingato, pati bagik, kaslahan nga nagdesisto ijay, daga, kaslak adda jay heaven, idi harabasye, kung kunadas, alabahaya rabasak, kung kunak ba't ijay. Ijayak nga nag-start, 1987. Huh? Biro mo yan? Ha? 1987. Ingana tata. 2021. Awan, ang kamalagip, no dati aldaw, ahana ka nagtangs. Halos everyday, nga adang speaking in tongues. Hallelujah. So, ijay nga, the spirit ko, makitungtungtong kinitatang na. Kita niyo? Sino ti anak ayat ti Diyos? Ijay part mo. Ijay spirit mo. Isu nga, ijay spirit mo, ikana ti sao, nga pakitungtong na kiniamana. Hey. Ada sinangig ko, nga kontra ti speaking in tongues. Awang kano ti speaking in tongues, at panay demonyo amin ti, itad ti kasyay. Ako mo na, ipananday ti verses, ti Bibliada. Ang kanong nga tongues mananti, lalalala, lalalala, kung na kano. Tati tongues, sao. Nagado iti sao da. Nga kontra di speaking in tongues. Pero amoyo, luag sa ti ubing, han nga malinaw nga dagos. Papapapa, kasi lang. Tiyan mo na lang ay baga, ma. So akaduan nga nagdadamo ng tongues, kasjay. Mama. Kuna na. Papa. Kuna na ijay. Maramdaman na yun na diyay. Numabingsan, ang lang na diyay. Ti mangyari, so kitaan nyo mo ti saon ti naduma, palasin nyo kani, nagdangag ti saon ti naduma nga tao. Kasla bilit. Ada di, ada ka hungkong, daragi pupurinar nga naduma ijay. Dudamgak, kasla paparihas. Tatuing. Kasla tutuing. Lumadugaya mo in bagada. Oh, you see? So ano na dyan, speaking in tongues mo, adugaya mo tin bagam, nga mahana mawawatan, tiya hangakin sao. So, i-explain ko lang nagijay because nagijay iti question. And oray na kayong umamay dito eh. Mayat ijay. Mayat ti preaching. Mayat ti power. Yung ti malikay kat, jay, agsauda ti saunti, ang mawawatan. Nagijay ti amuda. Handa nga mo, nga ti number 1, nga kausarana na ito'y, nga para tao, para kinihapo Diyos. Sige, 14, verse 1, aging gana ti verse 4. Atrasan tayo. Ulita ka, ti speaking in tongues, haan nga para tao ti number 1 nga purpose. The speaking in tongues is for you to communicate with God. Hallelujah. Amen. This is not for men. This is for you and for God, for you to communicate with your Father.
Corinthians 14 verse 1. Basa. So makita yo, ag-desire kayo to give? Yes. Tira duma, give nga ron, apa nga desire ngay? No ito na, dikat ito na, di taman. Di ba salvation kat desire to be saved? Kat give the salvation? Oh my Lord. De kontra, desire maya, ti give. No ito na. Nuhan, haan, desire. Amen. Desire the spiritual gift, especially that you may prophesy. Who? Sa'yo ba pala nag-desire? Desire nyo. Amen. O, sana n-explain. Ti diferensya tag prophesy, kaya na jay ag tongues. No, anya iti nagdumaan da. No, anya ti effect da. Okay, verse 2. No, speaking in tongues, sa naging ka, makitungtong ka kina Apo Diyos. Ano nga makitungtong ka ti tao? The purpose ti tongues is for you to talk to God. Arabahaya. Amen. Tuloy. Yan. Oh, anak kamawat ng tao, but the power of the Holy Ghost, kanuwa na di spirit mo nga magitungtong iti Diyos. Ket, nekasana magitungtong mystery. Hallelujah. Adu na kiti mystery. So, nagtatangs ka, adu ti man answeran nga prayer na sa spirit mo nga mystery. Wala ta adu nga ro ti mystery nga ibagbaga na, ti adu mat ti mystery nga mangyari. Hallelujah! So, pagkamaman, adu ti nansanseran nga prayer mo, nga di mo ambo, ijay panunot mo. Siyak to ba no, karkaragat, ang kung mo tinawatak kina Apo Diyos. Oh, ang kung mo tinawatak Apo Diyos, undarabahaya, underesiki arabasanda, undarabahaya. Maramdama, tigayam, kayat ni Apo Diyos, nga aramidang kaniyak, ket adagayam da de karakter, nga kayat na nga, ag-change kaniyak. Pagamaman, agluluak, agsangsangitak, hangkumat ka mo ti pagsangsangitak, but deep inside, in my spirit, na uneg, agsangsangitak. Pagamaman, idi na i-releaseak, ano ti character of God, nga na-build kaniyak. You see? Kasjay ti kayat na sa uwan di mystery. Woo! Isu nga bilibak ditoy, nga klase ti prayer. Kasi ditoy di kunana nga, ti Holy Spirit, o may datoy tulungan nga agpray, tahantoy nga buti kastan tunay nga agkararag. But the Spirit, tulungan na the Spirit mo, nga agpray di dapat mo kadawatan iti Diyos. Ti Diyos nga kinam mo, ti panpanunutan ti Spirit mo, amuna diyay. Hallelujah. Woo! Mawawatan nyo ba? Tayo ito yung kunak. Yadak palalaw yun niya. Yagdadamak nga gusto sana ka na ito. Siyempre, ibaon ki di mountain trail. Ibaon ki di mountain trail ag-minister. Ni Romwar, agtangsak. Tamadanagan na kang mo ti ag-ministro. Ang ko mo da dyan lugar. O mo no anya ikastada kanya. Ang ko nga mo
no ada ka na kuno niya. Tawan mo't i-promise da nga itin nga allowance ko. So, araba hayara busik yaraba hundaraba. Andalalaba hayara. Tatangsak ti mano nga minutos. Pagaman madamdama. Ngapay I know in my spirit. Ngadan daniak mga sawa. Apay di? Harararabasa. Harabasya karaba. Harabasaka. Nandani ka mga sawa. Kukunak na iti. Nakigtutak ijay. Apay nga naglawag nga nadaniak mga sawa. Sino kumati asawa? Kung kunak ijay. Harababa kaya rasa. Sino kumati asawa? Panunutok na ibabalasang ijayan mi. Nidajay. Urabababa. Nidajay. Uno nidajay. Uno nidajay. Awan ti pakai. Situla na. Ni. Awan mo't kadagijay. Apay nga tadihay. Ulay na ito. Kukunak matata. Ang kun ka umuti, usan na. So, tain ba unak di mountain trail? Kada kajay, 1 year ko lang kuay jay. Nagsabat kami kini misis. Hala. Talaga na ito'y youth. Inajay, ni, hindi, agamamu kami, idumayan ti time, na apay, tayo din, no, dati balasang ko mga, apay, dadya ti asawa, kung nakat, uray no mayat ko mga iparid mo, ijay Burnham, apay, madi, mabutang di unag ko. Hana nga kayat. Adati, butang na nga Wano, adala di Madina. Hindi na kami kinimisis kat. Dahil nga tati, asawa. Hindi ko nakat agwan amin. Dahil ito'y itatangs ko. You see, iso nga nagkatuluyan kami. Iso nga mayat na jay. Agtatangs kayo kadigamin. Uraba hayaraba. Andaraba babasaka. Yeah. Amen. Ta isuron jay spirit mo pati di jahin. Okay, number 2. Masikugmanan isuna. Now, ang kuha mo no lalaki guno babay. Undaraba hayaraba. Undaraba syakaraba. Agpipray kami no insan. Ili-alians ko di ubing. Ni Isaac di ay. Hindi ko akatin may lalaki na ta. Lalaki nga rod. Ang kapag gumatang tilampin, suratam ti Isaac. Ang paidi nga, ang kami nagpa-ultrasound. Ito ta, sinuratan ni Mrs. si Isaac. Sana insampay. Isaac, ano tinagal na? Apa, moyo, no lalaki, kuna di jay. Isumati ko na ni pastor. Lalaki ka no. Tata, sa bagay, lo babae, ikatan nyo lang na jay si Aisa. Ay, nagito nga, managduwa-duwa na. So, kasi agpipinlustada. Bastahan kayo nagpaulo sa sauna, yes. But I know, lalaki. So na jay, adak ni bagyo di aganak ni misis. Idi sumangpot kami, nakaanakan. So kung nada, dahi di hospital ni misis mo. Ket naganak. Babae mo't anak na. Kung nada nang ibaga. Anya? Babae. Kakita na? Babae. Ang kayo man naglaso-lastok ta. Lalaki di. Kung naklatang mapanak. Liabang ko kita kat lalaki. Naisak ka talaga. Amen? Ingana, ni Ruth kasi ingana nga adon ti umay agpapugto. Ada ti masikog pugtuan man pastor. Nga na ti sikog ko ay hana ka mamugto. Sabali ti mamugto ki mamadto. Abay arami na nakidi ang mamugto. Madia. Unless nga ibaga ni Apo Diyos, sa ko ibaga. Kasjay.
ngam kaaduan nga pangrisrisibak the revelation nga kakasday no da kagtatangs. Nagpipray in tongues. Kaya tiyo ba rin? I encourage you. Nuhaan nyo pa yung nga na-receive, desirean nyo nga ma-receive. Kung na-receive you, use it. Ayun tikat mo sa one pastor, mabalin mo ibang osaren, nga orayhan mi nga marik na the presence of God? Yes! Apay data sa ngayon, dahil niya po Diyos physically, yung gana ba mariknam? Ay, kapsat! Di ba mabalin mo saran at the end of time? Because naited. Amen. Iso use it at any time. Hallelujah. So even nagito'y preaching tayo, nga da kag tatangs, ibagana no anya ti preaching, kasano nga iset mo. Amen. Nga da kag tatangs, nga da kag pipray nga may sak. Ijay nga ipalagip ni Apo Diyos or i-reveal ni Apo Diyos na hindi tao nga kayat nang ipriyak. Iso nga nagtatangs ka, busy ka, ti panagkarkararag. Haan nga maibos, ti kararagam. Ngamno jay maawatan, ay sos, malpay nga dagos, di ka pa naka 1 hour, nga da natin nga da nakadin, ikararag ko day man pabasol ka. Ay unay mi. Day ututumot nga na, tinmaray nga. Na-disturbo akit ni. Day maawatan. Ngayon na tangs urak tartaray, day marabutit. Urababahaya rabose. Undalabahaya. Ang kakadisturbo. Hallelujah. So, that's the power in my life. Iti pa nagkararag ti kastoy. Tapno haanak lang nga gusar iti verses nga awan ti experience ko dito. Hallelujah. Amen. Isu nga kayam tag-pray ti overnight. Sino ka na kayo ito nag-overnight nga tinusar na lang kati maawatan nga sa una? Apo Diyos, si Rose, te kararag ko, Apo Diyos, sinpain ka di, ti Udom, o Apo Diyos, si Ruben, Apo Diyos, si Rose, kararag mo, tatay data, ti Holy Spirit, ti speaking in tongues, kaya na na dyan, na urnos, hangag subli-subli. Hallelujah. Hurra bababakay. Dito nangyari kanyak dito past months. Hana ko na makakararag ti maawatan. Dermi ti pain, ti bagik. Adun iti kwa, karkaro din natay ni Brother Jupri, katadak pa lang kakapsot. Medyo na stress ak kakarkaro. Sa hanak ka makaasikaso, kadakwa da, yung family da, nabawasan tayo pa nga talaga ti elder minister. So medyo na istrisak. Nagkararag ti maawatan, sabsabali ti turturungo na, agladingit di kararag ko. Apay ngay, tagitoy, nga mapaspasamak. Kasdayan ti bagana. Sutap no, maiwasan di ay, nga klase ti kararag, ura bababahaya. Underabasak ka. Tapno jay spirit mo, tiyag-pray, nga hanag pakpakasi. So, ijayak nga na-strengthen. Hallelujah. Amen. Aging gana nga, kaslak agpakada nga ron. Kinimisis. Tunok wakat, in the mighty name of Jesus, mariret ha. Ura babababa.
Harabababa. Nga naman na-strengthen ako. Nga na nga na-regain ko yung strength ko. I will live. I will not die. Psalm 118 verse 17. I will not die, but live and declare the works of the Lord. Di tatayan na dyan nga verse. Amen. Hallelujah. Isu nga di karkararag, kayat lang tapay da spirit kong agbiagat. Ngam na dyan maawatan, kayat nan timapan. Idi nga no, na dyan ti unusar mo. Wapo Diyos, iurnos mo, dapan ko. Di na dyan tin kararag mo ata, ladyayan kinruwar nga kinataong kayat nan timapan. But sa spirit mo kayat na pa yung agbyang. Katno ti paturayaman kat sa maawatan lang ti kararag mo, baka apo Diyos. Ilaamdanan mabayan na. Nauupay nga ro jay soul mo. Isu nga mayat yung spirit mo, tahan pa'y nga naupay, I will live, I will not die. Kunana pa'y lang. Kaspangrigan, iti pagkasapulan, iti soul mo, kinruwar nga kinataom, maupupay nukit kita natin sitwasyon. But your spirit, ang naka-anchor kini Lord, amuna, He is rich. Baknang isuna in Christ. So nag-pray isuna, oh, I am rich. I am millionaire. Kung kunana pa lata. Woo! Dati power na da jay. Hallelujah. No pain, di maawatan, para permiti ot-ot, apo Diyos. Ngam no in the spirit, hangay baga the spirit, permiti ot-ot. By the stripes of Jesus, you are healed, you are health, you are light, you are strength, you are strong. Kung kunana ba'y, maawatan niyo, the power in the spirit, tadya spirit mo, is strong. Your flesh is weak. Hallelujah. So nga naging dyan, no? Kayo karkarag ti in the spirit, nalakang maupay. Okay, verse 3. 1 Corinthians 14, verse 3. Listen. Ugalian nyo tag-pray. Tinaldaw in the spirit. Verse 3, basa. Anya ti encourage and tag-prophesy. Others. So nga doon tag-prophesy, manaw na maisunat na tumba. Tahan ka ma-encourage si sarili na. Tati prophecy na sa bali. Hallelujah. So nga, ada teaching tatan nga, prophesy for yourself. Ano lang ipaprophecy ng tinaduma? This is the word that saith the Lord. When I prophesy, I am with you always. I will never leave you nor forsake you. This is the word of the Lord. Na-encourage na diyay, matumtumba, makakaasin nga nga makikimong. Pero diyan nag-prophesy, oray siya na rin. Pati iso na nag-prophesy, nadi-discourage. Ngam no agtatangs ka, si kati ma-encourage, that is different. Verse 4. Kita nyo strengthen personally. Jagtatangs isuna ti ma-strengthen. Amen. So kita nyo apay nga, ano ti kontra ditoy? Kasi amo ni Satan,
ma-strengthen tagtatangs. So kaya't nang awanan ni church. Tapno ma-weaken ti church. That's the purpose of the devil. Rati may sa pastor ini. Katong tungtungan may about dagitoy, Holy Spirit. Kunana, da kami ngamin. Agbasaan mi data Korinto nga data. Hingga na kami lang chapter 11. No chapter 12. Han mi nabasahan tadi mi maawatanan. Kat sana kontraan ti Holy Ghost. Han mo nga kontraan ta nakasurat. Madiyo lang nga basahan, tadiyo nga maawatan. So may ka tayo pakawat ko yun ka. Amen. Ta kontrada ti gift. Kontrada ti tongues. Kontrada ti miracle. Kat ada na jay chapter 12. So agpatinggana ka no lang chapter 11. What kind of pastor are you? So, makita yun dyan. Sino ti may strengthen? Sika. Di agpaprophesy, ti may strengthen sa bali nga tao. Oh, amen. Iso nga, kahit mo ba may strengthen? Hindi agtangs ka everyday. Siyak ini, manan, ti utang ko kay. Nangyari man na ito yung mountain trail. Nagbalay kami, agpaiso, kung nandiyan kindaga. Nandiyan man tinagak. Kagbalay diya pastor, no, kahit mo, han mo pa'y baybayadan. Samon to bayadan o na kwartam. Oo, meta. So kung nakin ni Brother Johnny, sawa ni Sister Rose, kaman ro ko dun, manuti, size ti balay nga maipatak na rin yung magbagana nga niya. So panro ko dun mat ni Brother Johnny. Kaslamat ada kano ti kwartami. Paano matruk-kuruk ko dun? Nalawa, pastor. Nalawa. Mabalin ti 2030, mabalin pa'y iti 2040, ngam pakasjay. Ay iso. Sige nga rod. Para kariyak. Para kariyak ngawang kukwartak. Arabahayar. Arababababasya. Arabababasya ka. Umay dagiti kayo. Urababababasya ka. Urababababasya ka. Arabababa. Kakasjay. Idi kwakit. Magsasarunoda. Agbalay ka kano, pastor. Tagpabunagak ti darat. Tay suti maitulong ko. Agbalay ka kano, pastor. Wala. Una. Kung kuna makalaw na. Alangan nga, agin papatangkan ka pailangan ka. Adutin may. Adutin nagit itad ti gift da. Kayo, kwarta. Ngam kurang lata. So tinangyari, nakautang ak. Nakapanak nag-utang. Ada siguro ti mga 200 or 300,000 nga utang ko. Nga iwaras. Agin interest. Kat 4%. Tinaduma nga interest. Hindi ko marigata na kagbayad. Kaya hindi na ipatakder yung balay. Ang paimat nga na-finish nga usto, irugi na matanan nga agsingir ijadaga. Wala ta adagayam mo ti dudulin na akong kunada. Ngayon awan nga talaga. So na jay, na-presurak manan. Igana nga, dahito ilata. Thanks. Urabababa. Urabababa siya ka. Hindi na jay pinagbabayad. Inbabawin tinaduma. Adatin may, cancel ko dyan utang mo kanak. Awanan utang mo kanak. Tinaduma, awan interest nan. Sige, isublim lang di punan. Wow! Sino makisasaw ka na kwada? Ni Apo Diyos. Makisasawa ka ni Apo Diyos, katungtungtungan mo't ni Apo Diyos isula. Ang kung amono niya ikaskastan niya, Holy Spirit nga makisasaw ka ni Apo Diyos. Ako mat ngayon baga, i-cancel da ko ma, Apo Diyos, say utang ko. Di da ko mapainteresan. Awan mo ti kaseta, thangs nga ron. Ngam burden ko na yay, agsangsangitak. Ngam tirumrumwan yung iwat ko speaking in tongues. Hingga nang
Dati mga utang ko 200 plus. Kuna ni Pastor, binayabandak ditoy, Trinidad. Pastor Romy, you have a mission. I will send you to Hong Kong. And this is your message. You need to teach him about giving. Okay, Pastor. Malaki dyan. Hindi mapalaki dyan. Arabababa. Ay, arabababa saka. So anniversary, nag-preach sa kidyan. Hindi nag-preach sa mas daawak ting kasa ni Apo Diyos. Mas miracle. Bear me the presence of God. Amin nga tuduok, ada kidyan stage. Tuduok at mabalbaliktad na ijay floor. You! Kunak ijay. Wearing yellow t-shirt. Receive. Kunak ijay kot. Ako, mabalbaliktad na. Mapanday security. What's happening? What's happening? Bago-bangon na, handa nga mabangon. Doon ka binmabak niya yung stage. Binmabak niya yung stage. Pak! Nagkajay, kasla namang anginan. Karatumba din na napanak niya yung security nga. Bango-bangon na niya tataw. No. Please don't touch me. Napanak niya gate. Security. Idinalpan-alpas di ay. I praise God. Nga bladya, kitaan nyo ti bunga na di. Idinalpan-alpas si jay, magsikaot na gaya tataw jay, bubulsada. Tututut jay luwada jay. Rot, pinuno-puno na jay Amerikanak. Ang kung nga mo naman manu di basta naririknak nga na puno-puno. Di bulsak. Di agawidak bilangak, asus dak kala kwarta. Ngamahan ko ay bagbagaan nga dajay ti karkararag ko. Tatangs nga road. Amin. Di agawidak, pinayadak aming nga utang ko. So makita ito'y kaskasta ni Apo Diyos. Dagito'y lang, isursurok na experience ko dito'y speaking in tongues, nga noag tatangs ka, may strengthen ka. Amen. Isu nga pa-practice ko na dyan gana data. Woo! Okay. Papantayon, di verse 14 to 17. Studyin tayo lata di. Nayunak lang ti testimony kasi no mamingsan, no panay verses lang, kaslahan kayo nga bilib. Ngam, dagitoy pa iti inus-usar ko, no apay nga naka-standak palang gana tata. Hallelujah. Da kayo ngay. Ado ti situation na kailangan nga lampasam no ag-serve ka kini Lord. Ado ti kailangan nga i-overcome mo no apay nga nadanon to ti kastoy nga level, adon tinagnaan tayo. Ket kaaduan kakunak nga nangited kaniak iti victory ket daytoy praying in the Spirit. Isupay di jay, kaspargan ni Sir Robin idi. Adak ngagtatangs 2 weeks. Pinaburden ko isuna. I do not know. Wapay. Itata, apay ay Lord. Kung nakijay, tatatatangsak. He's in danger. O kuna na lang. So, in office ko ni Sir Robin ijay KM 3D. Teko nga naamuan, wapay. See? Tang sa amin tinangalaki jay. You're getting something. Dagitoy mangyari ito'y ministry. Kaaduan nga may reveal. Nga aramidan tayo. Naala tayo through revelation. Kaya kanayon tayo nga tatangs. So nga irugiyon na testimony. Kaya asawa, irugiyon na kayo nga youth.
na kayo ngayang adult. Okay. So now, mapantayo di verse 16. Basa. Dagitoy nga ito usaran de kontra. Isu nga madida kanungag tangs, takas ano nga de kaabay mo. Ngamnawan nga kaabay mo. Isu a question ko kadakwada, ibagabagayo de kaabay. Ngam kinapudno na, uray may sayo, di kayo pa'y agtangs. Talaga lang nga kayat yung akong kontraan. Kung talaga kumangarod, di no may sam, tumanangs ka. Ngam patay maturay may sam. Taawan pa ikit di nga gifkin ka. So nga tayo, haan nga hindrance, no adda. Sebarga ditoy, nati barbaro, ang isunat hindrance. We need to teach him or her. Tapno maawatan nanto. Di pa'y kasmarigan. Di mang maditi matumba-tumba. Nada barbaro, maditi matumba. Ito no awan, mabalinan. Ito na adaman ng barbaro, maditi matumba. Di ba isudat isudan di manghuhulti service? Holy Ghost. Iti manghulti service. So ano, dati barbaro, o may kakti, tabarang matumba ka. I-assure you. Madida jay, apa nga isuda jay barbaro, iti manghandle ti service. Nawatan niyo. So, here, antayo nga alaw de. Kita nyo, adumot ti babarbarukot. Kamuntuno ko, agin isbuda, itong maray ti na duma, ito mananwada, agsirsirip naman. Ito numadanon man niyay, tumartaray na. Idikwan na irwamdan, hingga na nabaptizan na, at dadan nga na inayon. Yung sardang tayo nga, di na tayo dinalugi. Verse 17, last verse. Tihan lang na strengthen, dadjay, ada ijay, abay mo. Pero the thanksgiving mo, acceptable kini Lord. So nga day prayers tayo, acceptable. So dito'y, oray numangan kasperang kasaran, mabalin matkat, ora masyab na nabakanda. Father God, samo ko nang ag-pray. Amen. O saram lang day speaking in tongues, nga mangitune in the spirit mo ag-pray. Hallelujah. Ngamno dito, uray dito yan, kailangan tiyag amin, harabasyak karabahandi, undarabahaya, O Lord of heaven and earth, samo ko na. Tapno ag-amin ni Sister Ross. Nawatan yon. Kurang di time ko ito pero that's the real experience, iti praying in the Spirit. So nga din nakaridi, nga di sa desire na, iman nga nabayag, kahit saan natang umay, kailangan desire-am. Desire-am jay give. Kahit no desire-am jay give, Holy Spirit receive mo. Hanggang speaking in tongues. Holy Spirit. Tanumapno ka ti Holy Spirit, rumbar di tongues. Dahil kami nga give, para ti so amin, itinapanan ni Jesus si jay heaven, binmaban jay Holy Ghost, nga mang-isupply ditoy. So, be ready now. Amen. No bay ka ditoy, just receive the Holy Ghost. Ket no agkuti jay dilayo, iso ti parwaryo. Anyo akontran di ti English. Agkuti ko jay dilayo nga, adati sa una kumakat, Oh Lord, I know that this is for me. Anyo akontran ti English, ha? Bayam jay,
Han mo nga mga sao nga rumar. Ang mga kontrante Ilocano. Tahan na nga ito dan jay amum nga sao. So nga ino nga English ito naging gan. Hanon nga Ilocano. Ang akang kanay no ang kanay ka. Amen. So nga han mo akong kontran jay maawata mo sao. Ang ada jay ti parwar mo nga sao. Ngamlo ada ti sao nga kaslain dyan. Kuna na let it be. Amo ko na. Anya rin. Kasi. Bayam, ialaw mo. Hallelujah.